mahami raja kami hidup simpul. Dapat kamu ras terrabui tu bawa pumunaon tu bare munaon. Mas di sini kamu bujalak kami semua nama-nama bahamu raja ni gula-gula nami salu na maksuara mereka. Jadi mata ni uluso gabi maho marang marbo upah ni amat selamat boy. Sama ni maberera. Lihat ni mak. Kamu bisa gula-gula. Jadi sama ni apa musik? Asa nau isa narin dan mir nang yon. Baik kamu mang musik nau bar musik.
bulan dito lang muna. Karena sinayaga markana. So, roro kami magbuwan ulos na gadyan, ulos karong rapo. Pagitiyan mo paso-paso, Panginoon namin mo tuhan ang iyat. Tinagba ito ang gadyan nyo mo. Tagba ni Pinampang. Ulang nyo ang pujulan na rin. Jadi sa mga ilang paninay, yung tutunan namin. Pinakikukulir mo na rin kami tabiyan. Manang tuloy na pera namin ng na yung mga lakka. Katong mga dinamo dito. Jadi yung kayo, pinasakong siya tutunan namin si Pulo. Pwede yan nilok ni Aparakot. Lakit pa niya na hulog pa Tuhan mo na kakalaw ni marna si Tuhan mo. Alam marna si Bato sa kaya Lizon. Ay marna sa kaya na mga punto po. Gamit lang. Ayun, sinaga na ko lang iitay. Ayun naman. Jadi, ako, ronok ko buru, pagtahan tong buwan. Bigay na king damiriya. Ay narkohamin na pagtahan to muli. So, nung ako, seso. Jadi, so, nung nagkuto, maroon namin. Minuwa ka bulong isa, manihong pa bulong sa forum. Saya tahu mau dua anak manihong saya ada forum. Mati tu. Katanya tetap kararo berapa? Masih kemak. Jadi amang pati namin na malo. Raja kami. Inamjondok kami sa luhur na ibugo ni Alamanon, lopas hato pasu-pasu. Tuana ibebere nami doho guru nami sa luhur na mahami. Baik namang musik na kubartus. Kami.
Katakanlah jadi kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandeng tangan dalam satu kasih. Bergandeng tangan, kau harus selalu saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, haleluya. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Percayalah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Percaya sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih percayalah? Percayalah sampai mati. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Percaya sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Percaya sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih percayalah? Percaya sampai mati. Aku cinta padanya, Yesus cinta saya.
nami. Ima dalam muna raja ni hula-hula nami marga sinaga dinalaho mangarahu jala manugu beremu dohot boru muna tutong manibagas nami. Molotong pesongod dia songod di bagian nami tu hamu saluhuna hula-hula nami marga sinaga las marohamu raja nami. Mau lihat emang anak inamora mga tusi di rugo rin para rarata. Gabi raja nami. Alani pasama Pasama gutulak. langsung tupan hatam alea. Jalo pumboru. Gabehon, martua do beho, iboto kabere to pasangapon ula-ulana. Artinya si bolo mula ko bersugo jalan di mana pacayan nai dia sapor hati. Buka baba. Ala hose panahatan atau saudi. Kung nagyayas ito, bulog ko sa relo, hindi ko niyari. Yang anong nahaburangan ko. Jadi, saya ini yang kaboba na uli. Kami manong nauli, manong naligtan. Ubagas, sebagai di bulan menawar. Ang iya asirah itu hanta. Gajang balita gabi, gajang balita oras di kamu. At sa mga nandun, ito na sa mga namin. Naon sa pulong dito ba, umali sa pulong. Hata nauli, no akahatakan. Paso niliyan ni kami hula-hula. So ang samani no akan nagagwa. Samani akan matulong na roha. Ang buong muna may marungan di jabu. Mati tu. Ay hadalang Bible. May bolong namin mga anak namin lubos nito dag namin, todi namin, tutong-atungan di bagas na sida. Asa taruli sa luhuna kapaso-paso. Hata nila matua rumadokol labian ni pinasap yang kapaso. Hata po na lang pasu-pasuan. Nang pinasaan niya karaja sa luna, apon ni nasida mamartongan-tongan ni jabu. Hingga mambali si musina, nagirang-girang ilan, ang sinatong kami tuluhan. Asa tubo ng ulo. Kenapa udah ku diinum dah? Asal itu kan tulah dah. Nung saya boy yang mau ngebrang minum. Ada itu remaja. Ada mana adat Batak? Sino be? Yon na dito. Iya, to hola, be, hori sore Kasi sa puto ba? Yon. Pamili sama Erwin. Oh, lalani na manguni na sa rohita. Kamar. Naulog ko naman. Hindi mamipi. Ako na nasa terakhir.
Asahin mo? Sino ba rin? Oh. Dulu kan baru berjuru. Jadi sabil itu bigida mertua ho. Saat matang yang tak bodoh pedi bereko berena misa pudanon marhaso mamudu di musenya akan opuri pada kita untuk dikuditkan Iro. agak sungguh kamu nama kamu pegang Kami kamu lalu kami. nah kamu nama Kamu raja kami dinarau menurut penurun meninggal budak kasarion. Sosok ini dia kamu udah nungasaha ulau non keling tu papiri kita menurutkan saya leling mereka mangolu jala saha tu panggabean dan diperlukan asal yang terbon roh tu jauh ulang lewat buah no buruk dah inuma unak sisa tak pula lewat simbal tuan aleo suci maksud